Hari Sabtu nan ditunggu datang juga. Gaji masukan, tapi jangan lama-lama bahagia. Hari Sabtu denai rancak bana, HP berbunyi masuk pagi hari. Masuklah gaji ke rekening denai, aduh senang hati bukan main lagi. Baru sajalah denai membeli sarapan, kopi susu jo nasi lama. Baluang hati ka membeli motor baru, piti di rekening kok ala banyak. Tapi baru sabanta, Notifikasi datang puluh, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar utang. Aduh, amat. Gaji masuk, gaji hilang, baru saja pilah tinggal kenangan. Gaji masuk, gaji hilang, kemana pahit piti denai sayang. TikTok, TikTok, HP berbunyi, tagihan datang basusun lagi. Gaji masuk, gaji hilang, hari Sabtu kayo, hari Minggu malam. Kawan mengajak ke warung kopi, lah gajian traktirlah kami. Denai jawab jo muka manyasai, traktir apo piti ala lari. Amak pulo minta piti balanja, ajak minta top game. Pacar denai minta makan malam, aduh dun sanak denai nyaris pingsan. Baru denai buka aplikasi bang, jantung denai langsung baranti. Angkonan tadinya banyak bana, kini tinggal 20.000. Gaji masuk, gaji hilang, baru saja fitlah tinggal kenangan. Gaji masuk, gaji hilang, kemana pahit piti denai sayang. TikTok, TikTok, HP berbunyi, tagihan datang basusun lagi. Gaji masuk, gaji hilang, hari Sabtu kayo, hari Minggu malam. Oi DJ, jangan dulu drop, coba cek saldo denai dulu. Satu, satu, dua, tiga, saldo indah kuy. Gaji masuk, gaji hilang, masuk sabanta, hilang barang kuya. Gaji masuk, gaji hilang, baru jadi urang kayolah kembali jadi urang piutang. Denai janji bulan kau nak menabung, supaya AO pitih di hari tua. Tapi diskon full di aplikasi, diam denai klik check out pulo. Membeli baju, sepatu jo jam, padahal ngan lamo masih rancak. Kini pitih habi indah karuman, tinggal mie instan di dalam kotak. Jangan salahkan gaji nan sakete, jangan salahkan
Denai tahan dulu.